mol min na dole wala ba kawse ndefo se imam kumandi lo wala nde de wala ba kawse mol doya mol be bulo ko se ba kawse ba fram waran la mole ngoroma nga sabari no imam yol kamol kumandi mune kan nkila ko ala ko idine may fayol la istiri sata mole janto ba kawse imam yol le londi alquranol imam yol le lota ko be la fa karanta il londo soto so nata te manna kuma fata kamu afanne warandi aka fan samba kila place oto fa kala fa fanta min la jela mol ba fala be nen yeri imam yol neni janne fa jeju si yol jibrin kujabi yol billahi wol be mol dimindi nte fo men flentiri da formo ko ndar rajele abe di rakoti nan kunta nyato yam banen le ko be kenna do fo dol kam kuma nduma ka kuma sifa be do fanyi ko bel ba ko sunoma wallahi nin tare yomal kemal ba alta fala mole ngolo ma fere ko assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Sheikh Yusuf ko Ali Touré la be call na be jaman janne okay Ali kortante yes alhamdulillah be la programme mo jube kan right now baraka bake nin kay intelwate le dan la le mol ma koy ali tu kuma nyu fo kandro ya ndenga me mira di best na kitabe biti la fango premier forum o yele no like WhatsApp group hotel because in Gambia model bije wol buka miga bay soto no la pour kera kumol la moy yo because ndenga men je Gambia mo jama bije ima ibuka la nyi kumol moy because o tel bakaus kamen fo tel ko le moy groupe bejele mol ke ifenke ke follow bari ñun nañu mol ka tawle atondi fon touré kunanko fadda tenda 2017 sanita bakaus la jame ko first time Wota mo fangon na friendo le somebody. From that day. Wala kente hanin mi ngaje mbukala program o fangole jube. Olunna abena jamo Friday salon abena almost to 3. Selfa na fango tamida lasaro fangole kana jana kana follow. Andra imanya fango menke jamo nyinkono ndabe fono la fingo. Allahu akbar. Ni mano be nyamen na kay ni speta fangwa manyen na hani kawando fangwa le kela because abe mol de filindi kan amanya na ka mol ka salin le fon sa ko kawando salin ro fon ko abe mol le filindi kan ni dia mu kan fangwa manyen na fintila mol manyen na la moila because mol me malondo so redel kala la dia mu kan olale and then so all fana bilemula back because all malo man itelo camera ateka fo ay kurano fenkele aka kurana kango fo after abeta oni politiko sambo abeta ni bari yalon ko roma mo buka bolo alala de minul ba noma anin dol ka kol ke ja wol man karan bar hada madi wato wati ni moy kumo fo yanyanta ke hakilo wala na mo buka bolo alala ni dade ka e malo ngakoy ko je itamal okay muna ne ma mol nyinin ka minul yalon istro omuto nyaare karu wali ya fo le muna ni wala tanu alkiyama moto duna jahannam karu momo ani solution o sinana comme ni la fe bayla do kurla ha ngamra be lar nyana joronta jana makalam do ka ke dunya bare ala ya ni futa to de buka option so min sadna itema nyinken wale hakilo le maje wale te maloni wale te makaran hani so bare de ko grimende jagal pour ate fango because molu ko atata makale ay kurano hafijide fo ate ndelu mankara bake barin kamme moy ko kurano kono mo be wol long mo muslimo mo be long ka fo nyanta musu nani le futula maximum bar har Abu Jahal fango wolonne Abu Jahal wo fango wolonne so how muna tinati bo kela ate fango karanta ate fango la ko nande so how he ate fango kamune mirante kente ko ole kente jahal how he think ayalon ka fo ala malla finyina be menki kana afana londo babulle atawtale yalon jannate ko ke yahudol yo ke yahudol ko ala ngamoyle bari mbam manta kela yahudol yo fo ala yajela wala na ala fon ka fa ko kon wala takunu kallayna qalu samina hum la yasmaun alkata ke molti mi yalon ko ikoya moyla tre ma moy so blado do ko ala ko ngamoyle samina wa asena ngamoyle bari mbam fananta kela so mu yahudol daji ko le ni ala ko ten itol ka fo le ten ni ala ko ten itol ka fo le ten so kausu be wasifa le la ten exactly
you know okay Seku Yusuf nge konto nge jay baraka bake ha mo jama be lano inshallah